Yomru yomağım, Башқұрт халық әкеті. Бұрын заманда yaşagan ki bir qатын, Ufağdın ufağı, Yamandın yamanı buğan ki o. İki kızı бар еді ki, Өзінің қызы Minlebika, өгей қызы Gülbika. Бұл qатын Gülbikаны күнін, түнін іштен бушатмаған. Bir gün o ögey kızının ilegen yebin okşatmayınsa, tutkandı tezrenen ırgıtkan. Gülbike ivay ağıt gidip bargan. Yolda asıran bir kişiden yumru yumgağın tıgırıp gitkeyini, yuğağayını, kurmenin gözüne ki poray iken. Ana yakka bir yongaq tırıp gitkeyini, şu boğandır hinin yongağın. Kegan oğa ısıran kişi. Gülbike şu yakka da bargan. Bara turğas, hayır kutusunu ısırağan. Hayır kutusuyla, yılqı kutusuyla, kızga yıldı kuretkender. Bara turğas, Gülbike ara urmanğa inip gitken. Alda yımıldak kına bir ut kurungan. Barıp yete, yudurqsaqlığına bir öyden qıqı tütün ısırıp turatı. Tedreğinden qaraha. Beltire bütken əbey jön ilep turatı. Gülbike qurqağına ingen de isenleşip. Yumru yumğağım tügürüp gitkeyni, yoğağayını kurmenden mi əbeykey? Tip ivap vergen. Yukka bağıt hıkma kızım. Minde bir iki üç gün durursun da kaytırhın. Ben nide bulmaz. Digen oğa ebey kır riza boğan. Demlep turup koymaktar koygan. Utun taşıp munsa yağıp. Ebeydi heyvetlep turup savundırgan. Şunun үйіне алып қайтқан, самауыр қайнатып, әбейге үстел әзірлеген. Әбей самауырды йыққансы, еті қаттері атылып сыққансы, дәмләп тұрып сәйесі бүткәс, Гүлбика үстелді үйіштіріп қайттырға болған. Ярар қызым, қайттырғым. Мұнайына yumru yumғағым, Әдір сардаққа мініп түш, онда бәлекейгіне яшыл хандық бұлыр. Шуна өзің ауырхың, өйіңе қайтмайынса, хандықта аса көрмә. Деген оға әбей. Гүлбикем әбеймен хұшлашып, берген білернісін бик көп рахматтар әйтіп, қайтып кеткен. Бәлекейгіне сәуіп эттері қапқа астымынан Gülbikene öre karşı algan ki. Hav! Ölümge gitken apay, isen hav kaytkan, öyle bay. Hav! Öge inemenen Gülbike yaşıl handıktı asıp karaha. Üstü altın kümüştü. Bunu görüp öge sehi. Kaydan aldın bu haysın ana. Tip kıskırgan. Gülbike buğan həldə hülləp bergen. Ögəsi, minnemdə qızım şoy bayıq tırıp əpkelhін kip, Minlebike'nin yongağın işikten ırgıta. Minlebike yongağ artından yugurıp gide. Minlebike'ge hayır kutusuyla qızga yolды kuretkender. Bara turğas, qız əbeyдің үйіне inip gitken. Әбей Minlebike'nin өліғініп қарамақсы болған. Менде бір-екі үш күн тұрырсың да қайтырсың, ben нейді болмас. Қыз риза болған. Қарсық Minlebike'ге үш құша. Minlebike бір нейді үшлей білмейкен, қоймақтарын яндырған. Мұнсаға ұтып ташырға яуқауы келіп, Havam buna yakkan. Әбейді мұнсаға алып біріп, sıvıqman arqağın döygen.
нисек алып килгән, шулай да өйне алып кайткан. Әбейгә кайнар-кайнамас сәй исереп кайтырга булган. Ярар, кызым, кайтырһың. Мына инде йомры йомгагың, хәзер сардакка менеп төш. Унда бәләкәй генә кара һандык булыр. Шуны үзеңә алырһың. Өеңә кайтмаенса, һандыкта аса күрмә. Дигән уга әбей. Миллибикә бүләген алган да, йөгерә-атлай кайтып киткән. Кайтып җитә. Бәләкәй генә сәвек этләре Миллибикәне үрә-үрә каршы алган ди. Хау, 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 хау. Апай кайтты, куандык. Хәшәрәтләре бер һандык. Хау, хау. Өйгә инә менән Миллибикә һары һандыкты асып караһа. Үсе тулы йондар, сыяндар. Тагы әлендә телмәендер. Йондар, сыяндар үгәземән кызын сагырга тотынгандар. Ә Гөлбикәгә якында йомагандар.